کەڤنترین چایخانە di navbazarê Duhokê da. Rojane li spêdehiyeka Zûyî, karmendên wê qesa çayxana xwe dikin û berheviyên çayekan xweş û germ û bitam dikin. Samî Ebdirehman ku di jiyê xwe de piraniya demî li çayxanê diborînît, ew bi hesilê wan corên tovçayan diket ku Iraqî bûn û nûke di nav bazarî da nemayne. Xwedê berê çayê gelek vedxwarin xelkî gavê jî bes kêm nave xwe û tovê kîska hebûye Iraqî bû û tovê Sîlan hebû û kartonê darî bûn mezin ew ya fer hebû hinda navêdî hebûyê berê bes gelekê labû vê gavê jî pişingê lezo hatin û ewîdî hatin û alem vet xotin bi ser êşanê bi ser ewîdiyê yanî başin xirab nîne. Yê vê gavê gelek bêtam in hindekî jî law in wecba ewlî dêtin ya law e wecba dîv da dêtin teqlîdeke an tezwîreke an ewîdiyeke bes vê gavê gelek newêt hatin vê gavê. Bi gotina beşekê welatiyan çaya mamnawend gelek mifabû saxlemiya mirovî hene û birîkarekê serekiyê firotina tov çay jî dibêjît heyvane pitirî êk tanna tovê çay di nav bazarî da dihête firotin. Çay bixurim û hed çay dikim. Em neşin bê çay biqetînim. Em î spêdiya du sê girasa nebixwim ez neşim. Bijî çay baş e mijî sabît ket movî mirtah ket. Xasin çikarkêş neşir bê çay. خلقي ما حجنا كت هذا خلقي تركو قال حج بيت كت إيراني شتى إيراني وتركو هذا أنا أبي دكتوروني بين طلبيات الشاي همي شاي سريلانكانا شاي عراقيين شاي أدينين همي شاي سريلانكانا وطلبيات جي همي سر شاي فعلا بارا بترين يعني حشتي صادي سر شاي فعلا ومشاكل شاتنا شكنه وشايتون خوشترش شاي دي أب شاي دي كيسكا بالنسبة ما كيسكا بايتون أب بارا بترين تنا تعبئة كنه تنا تعبئة كنه يعني دستگاهی داده دکینه بعد چایت فل همی چای سریلانکانه و به تعبیانه و چایت آنتخوشنو هشتشی ساده طلبیات سروی چای هیوه حتی تانا که همشین فروشین چای فل یک تانا چای همشین فروشین آن فروشین شی لسرانسری جیهان و دوکولین نوجداری دا چاب به دوان و خارن دهت دانان پشتی آوه هر وسان لدیف بیورین میجوی چاله چینی بلاف بویو دی جیهان دا کول آسیا هاتیا و گوهستن بو اوروپا دنوکه دا بویه و خورنکا روژانک و چندین جور و تامن جواز هنه لسرانسری جیهانه. زیدباری پترین برهمینان و لوالاتن هنده و چینه و سیلان و اندونوسیا و ژاپونه. جدهو که بو بادینان. حتی سامی